China mi novinye nukola o medowe zona mi cover Ewenyigba TVG le gaƒoƒo ya me. Egba ganye fida gbe nye nkeke tɔxɛ aɖe Yehowa Mawu gakɔ kenye akplo mi da akpe ne eƒe amenuveve ye mi gale agbe va da si le fifia. Azɔ hã mele miakplɔ gakɔ to ndeka va ɖewo me. Gbã alia community aɖe le Asalam down egempe toko aɖe wonye be amewo wobia yi le akpa bubu alo especially school viwo bia yi school a woti tsona gata gã ɔnɔ dzo eta dzo hafi ata yi school no tso school hã woga dzo nenema nɔ ava aƒe me. Gakɔ kpe ɖe ŋu hã Shangri-La le gempe toko aɖe ma ebe afi ma traffic light a egbɔ didi le afi ma godzi azɔ hã overhead me le afi ma ta eƒuwo nɔna du dzi paa kple du ta no nye be amewo ya tso mɔ me le afi ma esesẽna etrɔzina zu dɔ hafi woti tsona emɔ me ta no nye be lãme mele asi o ameti emɔ me tutu go. Gakɔ kpe ɖe ŋu hã coronavirus ya ke va dukɔ me katã ya me katã no goa eva na be ifia psychiatric alo asalam kra wova ɖe asi le ame yiwo ke kafa woƒe tagbɔme le kɔkɔe alo wole ɖaʋadza le woƒe mɔgbegble ma wova ɖe asi le ŋuwo tsatsa le edua me katã ta kafi miakpɔ emetso nu ɖa. You said they jump. Is it true the two of you have crossed this thing? You've crossed it. So have you been crossing it a long time? Have you been jumping long time? Okay. Tamie kue alie ɖeviwo kpena fu no nye be woyina school alo tso school gbɔna va na aƒe me ali wo kpena fu kafi tsona gata la mikpɔ akɔ ma godzi. Azɔ hã enia le asalam tɔ ƒe to yake gblɔm le alo coronavirus yake gblẽ le ihe me katã ta va ɖe asi le dɔnɔ ŋu alo tagbɔgblẽ le ŋu enu ya hã miakpɔ xema hã ɖa. Ta no kwa be wova kɔ ɖe dua me tsatsa wo kaka esɔ̃ menye viwo. Ta ke wɔ nenema kra kpɔ be ta ne miakpɔe kra hã ɖeka kra ma mlɔ afi ma le ɖeka ma mlɔ afi ya ɖeka ma mlɔ afi ya gake me afi ya ko wo sɔgbɔ ka le dua me nenema ɖe enyoa ta egba kra be eɖewo kra ma mlɔ afi ma eɖewo kra ma mlɔ afi ma gake egba kra be moti do vɔ aɖe ko eyi le woti do na abe woga kaka ta no le sẽ kple sẽ koa ke wova wɔ nu ya no le kple sẽ ke wova ƒoƒu ɖe afi ya. Afi ya nye Shangri-La le Tetekwashi roundabout. Afi ya katã eva abe traffic light aɖeke mele afi o. Ta nu ma ta amewo ti nɔ emɔ me tsom kpali amewo tɔ ɖe afi ma ɖa. Afi ya le very very busy paa menye viwo wonɔ zɔzɔm le afi ya rough. Nkata amewo ate awɔ overhead aɖeke le afi ya alo traffic light aɖeke nanɔ afi ya ale be amewo ate awɔ nu ya atso emɔa me easily o. Fifia no nye be eʋuwo yi ma moti mɔa me tsotso ge nenema o ta ele be woatɔ ʋu ele be force paa ale be woatso mɔ me. Esi ge ɖe hã eʋuti ƒona amewo le afi ya no nye be meti wɔ nyui alo mewɔ careful oa eʋuti nɔ amewo ƒom le afi ya eye ele nyanya me na ame geɖe even Ministry of Highway Authority a ele aware nkata as at now moti wɔ overhead aɖeke le afi ya alo traffic light aɖeke le afi ya control eʋuwo ƒe movement ale be amewo ate across emɔa very easily. Enye nu ya nɔ fu ɖem sometimes eti nɔ dɔ wɔm eyi aɖewo lia ke egatɔ megati nɔ edɔ wɔm o azɔ hã
anyo be wa ba kpɔ gbɔ alo wa ba trɔ asi le ŋu kaba wa wɔ dɔ tso ŋu gake mo tsɔ ɖeke le mo na ɖeke ŋu tso mo ta eya kpea traffic light a ye ma ɖa traffic light a ma dzedzem ɖa edɔ wɔm o ta ʋuwo no drivers no ko ʋu kum by heart ame sia ame anɔ ʋu kum serious be tsɔ ɖeke le mo. ta le Shangri-La hotel alie ʋuwo kɔ nɔ du dzi zɔna kple speed ale be amoti afu duawo kabakaba atso mɔ me afi ya va trɔ zɔ abe Nigeria ne nkata la be traffic light agbɔ editi le afi ke wotso na mɔ me le azɔ afi ke overhead alea egbɔ didi eme he pa ta na be afi ma ʋuti ƒona me pa menye vi o ta lonye be ƒe lãme kɔkɔm alo mele sisi oa kafi na tso mɔ me esesena dzaa eʋuwo dzi de alo ʋuwo dzi tso afi gake afi ya hã etrɔ zɔ abe international highway ta every second eʋu yi ta miakpɔ afi ma ɖa. Evenyigba TV ko miate akpɔ nyadzɔdzɔ geɖe yi ke le vegbe me ta mese ɖe afi mo midzagba mia download app mi ge ɖe YouTube mia check TV Evenyigba mi le Facebook TV Evenyigba WhatsApp mi le afi ma Twitter mi le afi ma Instagram mi le afi ma TV Evenyigba ye miate akpɔ eve ƒe nyadzɔdzɔ ta enyame ke kɔ nyadzɔdzɔ akɔ vea woyɔna be Christian Adiabo alo Savist.